na yabakwa kwahwese sohwemu a na parliament na sebadafie siase obi baba research adiamo mu a NSS dabre osese sanmasua ho abasobɔ no gugugu akomam o maka ho nsɛm ensam bi kasa asɛm ho na nwumre yaboaboa ne nyina no ayade brɛ wonti enkɔbɔ sɛ no nso na wa wontie wasomu no na kyɛ sɛnsɛm de wati bi pa Anyumra pesmakafo ayesi adwane ebekenkan kase amamo na monso mu atie bie no me obri yaboa fentem fremene nana ejei obrimpon CP yanye brena kase no yemonwuram yediani ekire o mayima hyebadwafie se tiefo bekaye a bese na ekona awotwe ana opani poku champo free mu ya kura mfiri hye de oso empani ho yemfa ne nkwa yemfa ne mraha ni nyina akwa koye nsem bebre wi ase lekma ban ya sabia oduru ho apɛ ne hyɛmu ana kyase ogu ahome a ojemu ekoto anananom a se meka sei eje Abraham kukum de wotamu botwo empanimfo apo abadwakuo se sa asɛm asiye enye fe enye de wo mayim empani ho okwa empani ho adoso dodo enti sese de ye twakire kura bi nsi mayim biemu enti wapo abadwakuo sani manim ya wo manhwehwemu emu dopa enwuram se de beya ensem no nokura bia wo mu bia no ye besini kosode ato badwasere de se mpani ho se nsompa ho na adokotafo na nesefo ahyeda ene ye sebi ni ho no na nokura bia wo mu no Ghana fo ahunu Dr. Kwabena Twumnuama wono ne pani asabrei badwaku a wate na asem rahye badwafie ho abadwaku a wonom so hwempomdene so woda wo mu ano no akire se we no mani abre pa wo mpese mpani ho no etu atwanti sabre de wagye atum wonkoye nhwehwemu ye speaker ma na wotwe mienu se ye mfanye adwuma nti ya hyase ti ne ye ne se ba bia nsem ni sisiye no ne ayate ya ne a papa no free mu ne ba ene ne yere eka ye e free media for ho mo so ne mo aka kire na wo se ye timu yi nti ba bia adwuma nipa no koye no mpanyimfo no ye ne omu nyina kasa ya tro krata mo so maye goni be kan written report e wo niema esiye no ya tro krata ene obi ansa be kan ne dia ya mo mu nyina na wotwe so bonfa response no mra enu achi no enye no pene de be ye adwuma yensa kan wi a yenso ye wokwan be fa so across check it nso mo de be maye no to make sure say pepe ana obi akata so ana bibia but no will give us a guide football Lekmane region I don't know say bia bi Lekmane region Ghana says for na home Kolibun so so ho and na Trust Hospital ho police hospital and a private medical center CNJ medical nti omu nyina no ye be mu obi ade ne nkrata ba Dr. Nyama Mananso ho wo se wo mo de wo awurawura mu a na wo mahunu se enipa bi wo ho wo ye adwuma wa ya sabia hodo no wo mo hyeda pa na mpa wo mo aboa no agu baabi nti wo kwa ye sempani ho wo mo a iye die ni potwadi die nti na wonom yesa saa bredi wo mo ani abre pa sa de no wo mo yesa no wo betuo mo nyina so sa se de be ya wo mo we de no wo bebo ani sanse ye mfa ne ma mra se fa hwe mpomdene na ba wi ase no aboa no asie e ba sa emua mo mai mpomdene no adwuma wa hyehye no enkoso ye niema bibiri ebi ye se niema akade ni ho hospitals no best ni so bi so se adwumafo na nka so yanka zuba bi a yesuban no enkonkan aspect where sometimes deliberately some health professional will create this artificial no bed situation, especially in the night. Some of them may not want to work. Then when you get an emergency case, you can't sleep. You have to be on the patient. So maybe they will just tell you we don't have a bed so that you move. There are instances like that. We have worked in the system. So sometimes you are a doctor, you come back, then you are told that a patient came. I have a personal experience around 2013. But ni nyina no kwan be ni betumi afa so e betumi asi ano kwan no na adwuma ye nti ye be pese ye benya mre na ye be ye adwuma na kama na Ghana fo nya ye nya so mfaso Dr. Kwabena Twumnuama wono oyemrahye badwani mo manfo a wono mo brekum apuya batom peso aso wono akoro no abadwaku ahwempomdene so o mayemrahye badwafie wono na da wono ma no ne na wote ye no
na Ghana mra sebe dwafie wa na yebutue ya de beto manim ewo ye prem to bre Kasiebo num ese enei ababeto dwa mra sebe dwane mpanimfo e de atodwa chimtre se mra sebe dwani na se o fa obi se o mameye wo research assistant ya na dwumadi obabedie no ese hwemu se anya bia kura no enipa no na wakon ngumasuem a wabi mu papa anya bia kura no first class or second class bachelor's degree okutabi anase masters ene kutano na no na ekoba seye no Ghana for kasa ho se na ade kura yeka no bekum no na nipa kura no a wokoya adwuma kura ma no saa gankrata woni bi ade no de hia ne senka bia ekanipa no yeso obi oboaden obomboden oya ade ye adwuma yie na nka yato nsa frɛ so ma meboa na afɛ de ye de ngumasua obehu anu bia kwa kwotena fikyire bi na bosom yeso akwaji degree bi de ato so se mabo degree no akwakoya research epoto no akwakogu ma se bedwane nimu ase na enso enei speaker of parliament Professor Mike Okwe eno de atudwa wo chemkyere se wono de se de omo kan nya de se wombeka se omo te de omo kan so se de be ya mra se bedwane benya mudie ne animunyam so konti no se obefo obi so ma mebro wodwuma aya research fo no a enye se masters anase degree papa bi na yentie no ansana de mra se bedwafo bi so akasa etia se ehuhia. Find a person who falls within the standard as clearly laid down. Then the choice is yours. The person you bring will automatically be given the appointment, of course, tied to your tenure. It means, therefore, that Parliament as an institution is not going to compromise over that standard. It doesn't matter how closely related that person is to you. And it's not a matter of what you want only, but what you want together with what will promote the work of Parliament in case there are others pending that have not been handled. I'm ruling that Monday, the 18th, Tuesday, the 19th, all honorable members who have sent appropriately qualified persons in line with the criteria the board has set down should be issued with letters by the clerk. We pania wa ye chamehni ewo Ghana ye mra se bedafie Professor Mike Okwe enye tenin kano na no na ba ni sei no okopiemu a mra se bedwani a wono no wo kumbugu abato no empasua so Honorable Ras Mubarak wode atudwa wo chemche se asem we pa de wonde wanyintum da because be kono obi ohwa wa bod degree abo master PhD and what have you enso abon wonim hwehwehwehwehwehwe wodi atreto fom no afa to soro ohun siesi yusu no etinkaden de nko obi a wo ya de competence obi obetimi age na die so obetuma ya adwuma ene de wa ahofama ene yebehwe esense yebehwe enkata ho sensem wose we kura yeka no bebre MP bebre akofa research assistance ya wo mu credentials papers ye guomanim nyaketwa enso adwuma mutimi nye ndi we hunya. MP Juma, apart from the fact that it's not so far will be competent, and also will be only Jumano. We will be a lawyer and also trusting and also a boy. Currently, criteria Modiamaya for research assistance is master's degrees, and some of us feel degrees. No, that is why we are where we are, even as a country. I mean, what do we have to show for the many doctorates and master's degrees that we have? We are too obsessed with degrees, to be honest with you, to the extent that obi epe jumana obetma jumana kora only master's kora we have to deny the person of an opportunity. And then the plan of the donor and a master's degree, and those with master's degree in Okra, you want them to be research assistants, and we pay them 1,500 Ghana cedis when they can earn a lot more than that elsewhere. And we are saying, sir, they really need to look at it carefully. We may end up having square pegs and round holes, because I sincerely don't believe, sir, somebody has to be a master's degree holder, to be able to excel as a research assistant. And the Honorable Ras Mubarak, Osia Kra, Ghana ye pe buku dodo. Na obia ye dwuma wie na wakɔ suku awie kɔpɛ dwuma kakra ya na hwan ansa
hwan experience yansa and was ya de mo kire hwan na was we kra na ye kan no wo hwemu a na wono bode won kofa bi onko for research assistant bia se parliament ni yes chinchina chenase yemfo bi abo degree ni masters yansa ono no rasmu brak no benaduma onye papers mbiani. I would rather not have a research assistant than bring somebody with a master's that would cost me votes in my constituency, because members also for they are knocking. But see the number of CVs on my desk, you'll be shocked. People who are good, very good. We bon kumbugu mdase bejani anaboras Mubarak. Adom 106.3 FM sunye Kasiebo Adejaneda Naket yadi adawro no na yebo adwenkyere Facebook obri yebo afentem frem anase na naje obri pon CP wodi wani nso kyere Adom FM live 106.3 FM live ehon so wode to ho ani nyina brepem yebehwia gumni akenkan ade ama opani John Gabuja ne anopa adwa so nsam akofia adomatena adwamu eso ne beto odwa se pani wo hye ne yiri nyinsan boso menkro okọ awo so nyame ye na adom kye no kwadam yenu enkwadam yenu agya konim se anye bia no ono ade be hoho no no agye om gengenge ne yoyoyo na aboa no no wi ase ampani aka kire wonom se nkwada no wonom ayiro mu hu wo se wonom awuo so omo afa hino papa ya penkwada ya wo hunu ni nyina nse wo se wonte ase ezan se ba bia odani kire no reja ya sabia ho ene okọ ye ekọje na wo na wi ase ne yira wo wi afi oba batan penkwada agugu no ho a yesi nkwada ntafom yenu yehu wonom no akwakọ ye nsem bebre na semi ba ye na Adom dwaso nsem mpanimfo ye se obetu eso anamom wanu ene Rage Hospital Kojo Fojo listo producer woni Kofi Adom ngwani ote adwamu koduru ho a empani aka oma no apa so sa patemo no a kire won se gombo se roba aka jadin yenim nsem afiri ho aba listo Fojo ye mo akwa aba mejo so na mo ko Rage ekosi sei Rage de ye ko eno wa sema oka amfoi you wie bra ye dis adwumani wie a ye frɛ openi o administrator our Rage Hospital no as you see no Accra Regional Hospital your friend Oru Atad o ka che say omo de omo nkasa na emom yembra office na omo nka omo side and also omo church mu nsem mayen enti ye dey say you could draw on mo be say dubako you could do dubako mpa mu no ye ko tra ye fa protocol mu nyina ye ko tra ho ne ade no ye say Oru Atad a meeting kakanti yentwen no enti ono ma na bikoko busa se na Oru Atad wo hefa eno omuso Oru Atad se medical director no ono ena ne be kasa no so ko ward enti yentwen enti eto ono ma na obi ankasa nkire yen ena de ye se tu anamon ena ye san ko Oru Adan mu bi enti do na Oru akama kama bi ho ena o se de ne ye pe ena o so ye ka chen so ya basia ni Oru Atad eba be kasa efa asem sei ni sei ya akoso ana so when ye yentwen enti okofro Oru Atad ba Oru Atad so ka kire ense medical director no ono na ne ye be kasa na so award enti yentwen kaka ne na City TV omo so aba hobi ene ja omdi City TV koko ram omo ka kire so omo nkasa ena omo koye tie de eja yeti ayi kono ni se ne be kasa ye koma ye dan kama ne timu ona air condition boyen yeti na 1 hour twam ye ono ma na eja tada ba o se na moda sitete ya me ka sa mukro na me so openi ye ko sense mo etwagu framami se mu jai na se mo mi ma no ankyere nkrofo a ebiri bedu mo betwa mo se mo pese mo beyi se mo no na hospital na ayaresa bia kama na ni din nyina asai enti adenti na munyi ano se na be ya gadafo nyina ombe hu ne yeko no se me medical doctor no kra no director no krampo on titi na me se nya fe o de brofo ye be cheche ma chire tiefo o so de ye o de ye twan ne eba number 1 o number 130 afi yesu no mo twan ne eba ye ono sa na obi be pie dan no obi e dan na pe lo katum no sa ko ye na ko fi se kojo wan ye betan no ma de asan yen nti de yanko ene e ko ka che awura ne se me gidi se mo anka sa makama no apado obi ampe se obechichi nsem ma che obi amfu yen
owura tadi o say medical director oba ya twa medical director awoma na se ni sitie no wa ha na na nchinsi nti e bese ekọ na emom se mri ni du na se moye ma de se mu bese mu yin se mu anu a mo de mo mfra ye mo fran a ye beba edaja ye da ye ni pu a ene ye di eni we ni ma reho ye ko tren ke ma ye di ba adwuma mu nti na ne ye ko so wa Roge Hospital nti no enya de a papa no o mu cheche nsem mu chen wo bo sha o mu hye ye ankasa si ye mra o office number o be cheche nsem ya kire no e ko duro no o ma nye sa ma ye nti sa na tie ba no o ka se o mu ye hwehwemu afa ho na asemi ni hwehwemu ni san e san se obi se wabawo entafo mudo ma se incubator mu mudi se incubator mu no o mu ba ne ba ko wasu mudo mo se wo wu ade anya hwe mo mfa efunu ne mayen ni asan ko eno so eyasam kafu ne mayen na sebe yanya ba ya fa ni ko yen konko sie no eno na ya ma aburu ayen tokwa ni twuma mi ntwe ekoso obiri etina asem wo ekoso ano no na chese we no ma na ntia guku amko ya amfoe o amfoe ya na ntigu kwa yo ene mane ne recorder kama ui ene de kotina ho eja ye ni hu ancho ene ko okuta the recorder say briefcase ene chese ye kan ye tikwa ye de pa ye nti na ku ne ko so no yo list of kojo fojo ye da ase anwumre na chese Roge mpanimfo de asie a wono kwabrane a hye ne yire nyinsan bosome nkro oba nsu afa ya omu a won tamienu ewi ase ankwada ne yehu wonom empani machire mu a chese akwakoye se kontomira akaja no bete na obi a kire ne sagu no bo se roba ya toton won pese obekasa na semi papa no kire se ene de ebesi gabuja wo se kwan bi obefa so anensa ebeka ne ma no wo befa so. I asked them that what time the child died, and they said 8:30. So I asked them that 8:30, and so now nobody has called me to inform me that, oh, come to the hospital, you need me, or anything. So then I asked for the body. So maybe it's the body, no. Then Dr. Branco asked one of the nurses, and the nurse said the body is there. Now that they discharged me, give me my child's body. What the doctor told me is that the same Dr. Branco told me that go and look for your body where you think you can get your body and stop coming to me. How? I'm not part of this. How? They are supposed to give the baby to me. Then, whatever I want to do with the body, then whether I'm taking the body home or I will contract them to bury the body, is two things. Because it happened to one man there, I was there. They called the man came, and they charged the man, and the man paid money before buried for the man. That I should go and look for the body wherever, and I don't know where to go and look for the baby. I don't have any concrete evidence to say that they've done this to my child or they've done this to my child. But what I want is that they should produce my child either dead or alive. Hey, na me ko hwehwe me ba no we. Aha na oba no be wo ye. Nkwada no omo ma ye huom. Wo se ba bia me hunya me ma me ko hwehwe. Roge mpanimfo. Ade na nya agudie o. Enya agudie ne yedi no mayi mu. Ani bre pa na aba no. Enti mpani ntu ho anam. Yenko yanim. Yeko yanim na yabawura ensama fofrom. Nene yeko akwakwe. Osofa ono no ehwe yekete ke ehun sensam so. Eye onimonyamfo Jo Gati. Ena wakasa ewa bufo kwaso. Ochem echese so hwemu a na enei kantamanto. Amanfo a ete won na wadwa won papa. Wose ekwan ya yeye na yenyina wamamu yete a Yesu ye bobna se yekete ke akwan ho sensam ato pen atese omobomode se ombesan anyane no afiri wowom asam na nya nkwa no eno beko sabia no ena mami odwane banche a na wakra mekobola ba na wode akwakoguo se ne ba ne beja nanya na wakwakope esumutumi bi na wachechire de atum na wode akoto yadane wo bola a ya to bola guwa na ninyina akoba se osofo one AMA boss owura Muhammad Ajesowa ene deputy Greater Accra minister eye Elizabeth Saki yemame omo ekwa probo ewo miam ya hodo a sa railway lines bi wo na womo ene nanama himfo sa mpatam no etimi ahiesia ene community members no e de atototo omanim esempo no railway lines bi befa wo makache ha na ayasumdwe sem wo mahu se ade bi ba befa ho na no nom kokopie sansem we so a owura joka gate chese no kwasam ayasem a eha adwen papa na we no ahwe ya ebe madwumadi ompeso mudie no ebe kofom enu nti obesere obi a oyesa ade ni bi no wonya hisanse ya chewo a
yɛnyaw so what to do akra wan hwe yekra po a na be asam foforo ti yeguso a ye ejuma then ya ba ye bo hwe ade Ghana Railway Company form ya nse omo ni abra omo ye ejuma omo sha se no ye dwun se ye free se be rehabilitation is we be there 1 or 2 but now we share almost start here we share extent of destruction of the track sabi nimpa human activity asset formation quality almost some dig be 2 meters and almost filling with boulders on there it's a muye road it's a challenge you ever see human activity in the past asset the formation as this here there yeah chance crime area me say sabi taxpayers money most we win and what you know sabi formation in or it's most we win in che what bana wa be replacement track under balance na what test soil and we dey wan hwe here assembly city ya me na eden as Opania Yatenin Kain Hananabo Jogati, Minister of Railways Development, and Yatenin Kain, and Deputy Managing Director, Adema Railway Company Limited, Dr. Ayite Michael, Ediatuda Wochem Chese, Sana Moto Bonia Manfotu, and Suban Bonia Modern Adieno, Ebetimi Ama Sajma Womudina Tmatch Chan Nasi, Ama Edmanon so Aya Den Kumbasom, and Untomos Rasabaya, Umuyan in Tentem Yana. Abana ni swadi huna wapesa wabua na railway lines no any railway system timi ya adwuma oman no atimi aye ntentem. Just look behind me. These are some of the problems we are currently facing. It will take you not less than a week to cut all these materials out of this place before you can work. That is why we are sensitizing people. We keep on telling people that they should vacate the railway reservation so that we can work. I hope you've seen it for yourselves. And this is just what is remaining. When we started, this whole place, we couldn't get anywhere for our trucks to even park. You understand? So you can see the magnitude of waste that people along the track generate on daily basis. So we use this media to appeal to them. Now what we are doing is for the whole Ghana and not for certain individuals. So everybody should come on board and let's support this work. Opania Yate Ninkai, your Deputy Managing Director, Emma Railway Company Limited, Dr. Ayite Michael, and Yate Ninkano. Me, why? And they Edredifua, one also editor as Yanon and Parifoina, and him say, Omo Brekakra, said the Bill Musubet to dear few. Now, Madion Person, but the mud be decent, Yasino, Yase Ufiti Precope, a portion Moja, a banti, Kakra, or Chesetia, a botwa. Yetonde wa kwansa na yebubu ha ni nyina ye ha ton ade yetonde no wa ha ya na omusi o omu besese relay omusi besese relay no omusi yanko akire kakra afede yakko akire kakra na yetonde no omu basa ye niama nyina na bubu ye niama na ewa ha nyina na ye bebubu ye no de yesinsen kakra tuton ya de kakra wa ha but still omu gusu ha ye say mo hwe say djuma na omu ye niama omu de ye djuma na ade no so nti na omu kasa mo hwe because dia yankasa ho say omu adwuma omu ye no eye dade ho adwuma katapila adwuma be ye nipa da se na ya so ye di be beti ase aba akire amomu adisradia mpacho na ye pomacho say omu ye mobo na say no eno adwuma kakra ya na ye de hwe ye ma no ene ye busuafo ye mansu ko school Roma ni arbanka ye pomu ye sa ye hu na ebe ye hu nti ye pomu tonso omu hu mai ye na akire de ye be kwa akotransi na ye nhwe se na ombe ye pa government na acho ohun ye mobo no fa ye bono nche we aya emba adwadiphobia wanum ewo kantamanto ena yate se ye maamenom womo edensem sei etudwai Muslimi somno ewo anyoma maako anase pillars enum agina so na sa anyoma num ya muslimi somno ewomu no ebia wase ye muslimi ni a udi so de adi kan ayese de omfre no se shahada enu na chese wo kire ogidie gidia wo se ampa ala oye ba akope ebini na chi ono nkwa na ogine die de tosu mienu ye sala eno ye mpaebo a obebo mpae da kru bia mprenum obako kotodwe na de wani akire ba bi owie pie ba na waka ho nsem nyina akire ala de tosu miensa eno so ye zakat a chese no wonsam bego abrani abra no obeye obi adoye se de ebeye a obi anso behu sampa wanya bi na wo mahiafo bie no asan gbawuram Ramadan eno eya kom kire kronkronkron ene wo de nafua maako adua sana kire kom sa abra no ye ni di yenom ene ye mpaibo a wo de asere bone fache na chese de atwa to kora no muslimi ni bia ka wabra bomu no onkwan na nyina no baako pempo timi de wani kire meka nka beboa wo ama wo nso wosom no aginam na we de atoso ye nan no ene ne empanimfo
wɔde ne nyinaa hyehyɛ so a aba wie yɛ wɔde nafu ama akoma akwa aduasa wɔde akyere kom yopo asere nyankrompɔn alla sɛ nea wɔyɛ yɛ nyinaa alla mfa nkyɛ na afei nipa foforo bi wɔ hɔ afi mu no wɔn sanfa nom wɔnom wɔkyere kom ɛnɛ deɛ wɔde ne nyinaa ba bɛgu asɛm kasa anwummerɛ yi ɛne ɔkɔduru mmeammea ahodoɔ no a wɔgyina mpaebɔ so dendenden bɔ mpa yɛ atwa to wie yi a wɔka agu so no a yɛnkɔ atifidoma ntam tamale kuropɔn mu na afei ɛhɔ ɛna Elias Rauf yɛnua no obutuo yɛnhwɛ ɛnɛ mpaebɔ ɛkɔ sɛ Elias yɛntie o. All right, Obi, medase sa ube ka atifidoma no dia sɛ yɛ nyina ni no mmea ahodoɔ nyinaa so sɛ friend sɛ ɛsna ɛda sala a friend Adom especially you know cost the stand the so where you animal and I said the central or Mumbai or the police park I friend DB park or Kamalhana and I a fat no bay or one mock sonomore anyone but then one but more not I die yeah, friend, I met I friend I starting about that. I be really, you know. I can't even the more than on. You heard him has a vice president, Dr. Alhaji Baumia, and the Baba Bitima, the Edina Nimonium, and the Abba Beta, Unity. But one Casana friend, Yame, then Tian, or one Casaba friend, Yame, a police park. And you know, I can't be added an aquaman, be added an aquaman picture, a China Adoma. Ombe friend man on chest la e be ko si power han ye hwin say vice president the ability man no ni aso e wo han na anwumere empire bot say all right anwumere no me kan say bibi ad na come say bi kan say no empire bibi ad na come na say e say ni say ye friend sa chira na e bibi e friend acham no ene enye ade a e be ba so e wo ye hanam say o me ye bibi friend ye ishai na o mapon na je say acham en to aso no say afa some man to aso no stress ade kitna ye wo e bibi e friend ye e official aye ba be ye e wo na de ta acham no e pon awe empire boni a ho kan e wo e sama do di mo me kan bibi a de na ko ma wan ka so wura kuruma uti hu se na no bibi e wo ho no ma e ba be so na he uko addresses ahodo na omo salum ni aya man wo ho ma omo tina do na so yi omo ti amon be kan ta bona na address ma ya e ko sintilei no enye ade se ma prebi e fen asa no e betumi akoso enani na se na nyame adoma de fito no e be so e wo Ghana yo Elias Rauf Dabre yadase ene wo dia wo di free atifidoma ntam kropon tamalemu aba chamte ne akwa akosi sunyane brone of mantem ko fori bosu denche akwaba hello ko fori CP mejoso dia na ko support o china nhyehyɛ no atmosphere te sɛn sabe de oba sunyane ne mpatamu a ɛsɛ bibia ba wie ɛsɛ de mudi kan de tu dwa no bibia nso ɛkɔso na de tinya ne sɛ oba sunyane a enkokɔ enwan ɛne saa ne ma no na wo sɛ ɔmode kyekyɛ nkɔfɔ ne ade a sɛ bibia yɛ kan sa wo sɛ amache komache ni nyina ayɛ niema ne mpae a mobɔ na ɔmode ka no nso akonyankopɔ ne no atimi so aboa ma niema nyina nso atimi atoto yɛ na bibia atimi akɔso paa na ni nyina mu nsɛm no sɛ de yɛbɛtimi anya nsɛm sɛ de ni nyina sitie no yɛ ne mpanimfo na nkasa na ɔmode niema ne de ɔmgyina mu a mobɔ mpae no ɔmode ni nyina nso kyerɛ ntimi ne Alhaji Jesse Ahmed Dauda ya ɔna yɛ bunafo regional board chairman for Muslims na wacheche ni amani nyina nso mu atimi nso amabia akoso ro mu adwo mu akwa baba AdomFM so yo macho ni amani nyina ntwamfo ni chen se ni titie de ba important ndina sa mo bom kai de din ka no vechia atifu nyina na mu nyina fi sopa de tie ni se kai tiwa na ye no se de kenka poni kan kenka ye no aye Islam se edi mu pa pila no me ka ho bi yankopon ayre nhyɛ amaye si etu hɔ no ma obi a ɔwa hoden ɛsɛ wɔkyene kom adodo na nkono ana adwaduasa botae esi so ne di nka no ɛnhyɛ ɛmaye yankopon na hyɛ nti ya wi ye toso bi no bosome a yankopon ebie heaven kwan enti wo yɛ adɔye bibiri sɛ de bɛyɛ a nyambe hu mɔbɔ na onya heaven
ye to so bio e bom paye e de sre mpuntuo asonje e ma o man ani kru a wotim wei enti you know no ko fori de wo sunwane ne mpotem na ye komyam bia ni nyina na chese ye de ho abro ye wurahin ya dia ne kire mfimfim mantam kasoa ane ye kro ho de wote kasoa e hausa kasa chese dwem enti ye kodwem Kofi Ajay yentie e ho nso omo aboa mo mpaebo akosisi omo awie Obri ayetio hello Obri yaton kasa Kofi yetio sabu ya meno kasa yi ede ba we tim kaswa central mosque ha ana ne enya no muzrimefo omo pastor na se omo appoint to nko omo ye eni ana omo de aba na wie ene obetim e kaswa ni se enye fe dia gro tu se eni ja ba fie e jan se accounting ye se do se fe dia manfo ni agenya ho kan omo de ya solia na tu se ni kan meno kasa yi do na ana abodompi e kaswa masala cha so demo a omo etuntu nyangupo na sa me yen sembe no ye ni telefon bi chinkomo na emu so nke ele omo wie omo afache tenten sen eno mo ngasa ni bi alaji salami ye wadi wa kwa wadi wa oh ye ni ante pasti de wa manti na mo wa ko ne ya oh pasti no se ende nyamiri atu o se ye nke ya o ya ye nyamiti ene ye wi nkama ene ji aba eno se mokso ayama nkofo obi ani so kina e di sala de ko so ano na o start di betia edu bia unya ga bi da ho oh e come dey fa dia gro na nyami se yen ti do le so unya oni ye akona wanya 780 so ye awu pin o yen no se ye no gwase to bia nya ni se le se unya empaibo but o ya obi je na tam se do akwa da no oh na embando kompo so wa ju se unya fasina o didi o bi chebo fa no yeah, sana de tiya. Na ochina mi se kaso ni do ni do chance ya muto yo mu bibia ku kwa waye alaji na wata de na okashina. Emse ya hifu ye minti ye ni police commander. Eka sa muto foro. Last year, yes sir, emse ye na so ma nyakwa fa muto njagro. Yes sir, sa minti am catch obia te chu eni muto ye be lock yo. Ye mpe muto, ye bia nam fo ye ninji, ye ndi agro, ye muto de mpe muto. Ya kache obia se mo famotomba obri na sabu amro kache die kaswa ha ye die pa ni patu na abodompe wa so dem wa omugusua sole nyankopon na omase nkwatintin e di amoma ndan obri so timo dia ni jenko a ni amon pasati e di no mo nya dia na so mo wie ndie ye aduane de wo sesu enti Kofi yamfansia na fe yankom yewram na yako poye mantem na Maxwell Kudeko akwaba Maxwell hello what is poye mantem yam yad mo china what is saying sadia tie ba bia no sa na tie ha na nei na wo di chiwa ni na ba wie na nei die na bia action papa bia koso okrum kopem se afena amanfo edi omo peduane de aka wono ma no na medical co central mosque ko he se de ahoboabo atie be koye na central mosque wono wono ma boten to ho nyina omo boabo ho se ya me adoma ochina som no ombe ni mienu de di kan ya no papa de na esan se ye fia da ni se bo wana no masamba aba be de fe ni juma no na wonam kromu a omo pamade na enye ska na omo eye tren so enya kakra de ato omo ho akache ba ku bi opomade okofodia sambrando design be ba hana ka woni bi jonse ko amene ni mitare no wahinfa chese ne ni abre pata de hye ya kochi momume o cha chese pressure kakra ba atelafo no na wonam kromu so a mrantia no kakra na ewo kromu a omode kia yi bi nam kromu a omashase brand car no unsem pepi omu good chiwani wi a mrantia no edide de fa kromu nti kia ni bi nam kromu a omashase brand no mi hu be mienu miense bi a bako matra anim Arab money making boys obi nso say ba shaka boys obi nso say one day boys just am for them catch for any bra omo ye brand ya me admo chom de hu begim
ama kromu ayemenyama nti ano enwumedie obi ahye ne fie omo kromu so wo kromu omo boabo mo ayo muti ajo montade e dia kotwe ohya kwa kotumu menti boema ntama nsenso no edadin Maxwell yedase ene amaneba wode amaye na ye twamfra boema ntam hwi na yakọ takrade na yenuaba maame yaba ho maame madwe Obri mejo so obri mpondi na nyame admo chena atmosphere no hwa etesen Ochina atmosphere no wosha koye pa me de mani etu from ewo bia me gina wo Saturday Central Mosque no enyama koso yie pa ewo hase na ade ba ko ne se won se bi mu egu ne enne na bi mu so egu no ochina enti ni pepefo ba ko ne me bisa ne sa ade nti na aba ne sa na mo se eye Muslim anase Islam so no enye obia edia na emum ne ya ade o mo hwe Quran mu na mo de ye mo church anase o mo de esom enti no sebosom ni pia eno na o mo hwe so edidi o mo djuma ye fasting no mo be ende na anase chiriye na o mo gu no na Ramadan no na ye bosome no na ye se Ramadan na ye o mo ye chiriye because of Ramadan nti uba Central Mosque e wo Saturday a hase ya nyoma cost pepe sisia na o mo de omo sumi na edeba ewieye aduane wa ha omo edidi omo bobo omo ho wo hwe ndwan ya tetere omo ende ya me admo otena ekono omo ho be kire omo yie pa ya tetere omo wa ha ndwan ya mafo de ba ni nyina ya chese ya de otena omo ya hobobo a omo de begu chire ni nyina maame ya dase ene wa mane boye nuaba maame ya ba takrade atoye mantem aha Adom 106.3 FM enche ye dumirika ten kuma senso yese asantemantam nhirafo 104.5 awukuda nchembo bema wote adwamu a wo so aboa mo ama musurumifo wo menam krom ten ye dumirika ye kwa asantemantam